My friend is 3 times. Offer me number to go with the battle. Nana, name me, say a friend believe for her one. No, I feel one day, no walk. Sir? You believe never know me who be Nana in the edible mine. Nana, Miss Nawa. The Dimini Munana Membu and Kamamra and Yamane. And some of your politics. Me can say, Yan Nano Metra teacher mountain. Na ya su jeni yani la defo eburufo mampofo ekropafo ya bomu yeye bibia pepepe la defo ware ya su ya ware wo adiko adim wo yire wo ho na sa kwesi eje no na obedi adem na na ma di kanka ofie go ni na ofra na hini ya na so betra papa hinaku yika hinaku na ya suwo for penny finu nana mesoni smachi an penny nda po hina ku ya dia de ade afi bia ya de bache bi sada na for bi fie na te sa na eye dan eye de dan ya ba ho nana misra wo te chamati ye hia bo nana uma ye hia bo one dia beti so wo ye 419 langard fo and na wo hwe wi ya wo so wo be bom asum wo be buro me what can someone fata no de chere na de babia me so me ya ba ta yo ya fe tuo ya fe jan nana ya be hia wo ha na ya de adisra de kase na ma wo nana ya bo ye mu asechira wo ya hwe ma sayo ya ne nanu bedi ya te ya sra bo jebi man ya sra mo ata ko ya wo jebi mu ya sikadi na mo hwaya biao ya so ya ye bi pen wa mo disika o jebi ni ko ya dio na mo na ma ahidi no anya amame ana amamre na mane amre te chamati na bi kam na shiran kam Kwapim TV Bepauso Hein Kwapim TV ya frame wa anya boni ya busua panyini a wo frame nana Kofi Techila bi a osan so eye jaso ahene ewo latekubase no ya pam abusua no ayi no se orindi abusua na ndi efise akaka yenti bom okotwa toro ha na wakotwa toro ha or the confusion and etu afen so
me ana abusuan yi ni so de hye a me de abusuan ani e de afro teacher manti ego akofo ja chimanti na to ase ape ana abusuan pen fi ase se ore boda wu se yemfa ne nko na onkodi hene wo teacher manti na abusuan se da bi ya wa de hye awa abusuan se na ati bia no woni abusuan panyin ti bisa ya ne yemfa ya de hye mbe kire wen bisa no guso Erika se mon famille ko na mi ko di hini wo teacher manti ene yese da bi yare mpene efise onya deshi wo yemfi Titus manti family tree ni onka ho afro teacher manti agwa na enyeye ye se kampo yeni odeshi ansa yebetimi ahwe Musa nanso ya wa dishi di na ye be pour dishi e di amano no di afọ fiti sa time no ono ye na adwene say obe frustrate ye nti otie ye nkomo a na odi akoma obonten sofo otie ye nkomo a na odi akọ me kwasi wontumi mante onyankopon ne me adanse ope se obe jemisika efa myankasa menina ahindi achira me say usika na ode mama no lorry fare nko ne petrol neto na say o mama sika na midi which is a means of extortion. If you say otusu din krasi ukura 5,000 and 10,000 now they am we busha pay na fe odu echi na we say you afe ya ba sha na abrante na wesi ni hin o ni hihia o hia wa no wa hia wa ubisa no so e madam last ya sha ya wa petu edi na echi if you say why na adwuma wi ya busha panyini no nipa bebre our bribery allegation against him. It is alleged say he tried to take bribe from our opponents. If you say anka here the what power no this is the what power answer na what do be kwa furu egwan what do come abusuan panyin na o de wo snap ene obu amuade akosire abusuan panyin say only wanim na ofuru egwan inti miya ne sa pepepe miya ne sa ni wie afa ya ho ne edi nkoma sika na ade ma minisa sika na ade ma minisa usika na ade ma me no petro nko aneto enya hwe am so na ohene abusuan sisi da na apesa me yo o se unim se obi pa hindia tumi ma ne busuan panyin 5,000 10,000 ebi mo kra tu ya be 20,000 and I'm say hey sir na me ka man tu inti abusuan panyin no 1550 asini na no esa ne sa hindi no ono ankasa re pe na ya mfa ma no ti no na odan na chi achi abusuan no ekodi ohofo no achi ya kan no wa muaye osanso si su se yenko bue ye nena ahimfie no eye asanso ye adishi fino emma obontinsu nino homona no na onkodi hino nti abusuan na dwene ho ana wosi se niama yi na akoso de a na onsem fata se obedi abusuan na ni e wo sam pempensu ya ye bi nti abusuan ni hia e emma principal members adwene asem no before that your friend 3 times wamma ya friend na wamma nti abusuan tenase adwene ho se bebi aye dunie man ndi nti ya tro krata Emma abusuafo na wodimi sefata no assign krata no ya wie ya the copy akoma teacher manti atanko ya sanso the copy e call for a penny fee akoma state secretary
say ni akoso ni ti abusuan pan yentumi no enti leta no so ya cheche bia e ma wiase ni anim say ondi anim nanso na ya tene say odaso nam otimam etu no ho say ono ya Titus man ti abusuan na abusuan pan. I say it on authority. Say abusuan no apam no nwa yi na fi susu abusuan pan na ye yi abusuan pan fufu efi say ye the copy ama ye nuanom abomani copy e o man krado copy e wo atrankonra ho e na copy esanso akọ state secretary GM for Yata office me akasankasa e na me de man physical. It is not in their power to tell us to maintain or retain him. Abusuano audi anim ye ne ye yi se ombedi ye ni ye anso ne ye yi na fiso se onye ye abusuan pe ye fi se ahindu fi abusuan ti se abusuano eyi ni se ondi ani na se nyo ye no ene abusuano ehihye embebura na se ye pam nti abusuan aye Titus manti abusuan awo teacher manti ne late himso Nana Kofi Techilebi onye abusuan panyin bio esane niama waye ti abusuan medical aboboso a kire nti kabinti ayi de yema ha na umpanyin ayi so yema yewura asade famoti ofere pani aha yewura na kakra yehu ni se issues ekwo ba nyina no nchechemu no endu yewura ni mu yi esanse ye ben yewura na mpanyin atwa yewura ho ahia no won pese be hu yewura afa ye nchechemu biara ekwo bia no omo intimidate en obetiete en ukasa be say jakasa shut down. Who are you? Where sit down? Nti ma yentumi nka yesem ma tumi a yewura de man krado se nkofem pawo audition no wentima ye consultations yi ma ye tuka sankofo no na wode eye ntentan hene a yewura ntentan hene akwa mpan yesem nipa a wode kwase age bai wonwa na wasande sa ntentan no bai ono wa he eye nana ode okromansa mo a so tentan he dia tai friend we dimpa ya akoko ampense nana akoko ampense dipa wode won bai rohwe mfoni mu a nana yisi no wa hai ono ya duane ni o ya bomani mu ni rohwe so a nana jase wo mu nana jase so kawo na rohwe picture wa ase anso a abranti a enei o so e barema Brantin no na sase so no gina no odan bia ni ho okwai se okwati wakura okwai se okwati akura fiase a barema owo ho na onya nwuye no na oye no so ahinsam so sub chief adi ntian kokobọ akura ansa na woman sub chief na barema to nsa friend wamba o ka ne ade sisi we ogwan ni ade pictures na clear one wo ho ono ne na isina na yesa na okuni nyina ne se na yisi ka kira yensi okopra do nten hene bra yewura barema de chema tete aso e ka kira ne se yenua penhene ana busua ba oyo de shipo na yisi ono ne na ne kwadugotwi na kwadugotwi akura na ofi ho aba owusu akura ha no nkura no ya ahuru anum ono na ne enti oya mrante hene empanyen de wo kire busua nyina no man nyina atafo obi asawe yesi umrante hene yesi umrante pepepe na wona empanyen nyina na nantewo ewi achi also pardonten na wadi kan ko tai akoko ampanyen se machi nte busua kan se waye niamo ho ade we pachew also pachew ne empachew china na obi epe bia fa nko eti enam so tam busua kesi de ko apegwa ko samana busua no ma na foto san okropon bai for kisi kwapon on kisi kwapon Jutan Lodge and I said Jutan Presidential Court kwapon obai be shiao se pachaw so pachaw na fe wi ase a
esan se wo se wo pa donten na ese yewu yewura osajufa moeti ofori pani kuto no wo nkwan se osi adonten hene wo chimam nti yem pene na di umrante hene no yen tan nyina ni o ti ayen ankasa ye de hye asan na echi akotai kwesi eje echi anei o so bare ma kuranten eje okode okotai na echi se wa hu na nebusua bie ni teacher mante ha won asase e wa akura so won ton asase e wo kakra na e wo hye yemu no ya side plan the whole side plan nyina na wo hye yemu no kura no woni akura ho e krabo kese kwa so so wa hu enti wo kwese je wo bae no no se to boas yes se o de nyina awi a they will give you salties and na won kwadwa isi bo anan ti abusua ne ye mpanyin bia kan a wo gensi yankasa yehu ni po gensi abusua no ye ne matroka since time me wo nyina no ye abusua yi ene titus man ti abusua la telefone kroponfo mamponfo pe ene ebu o mind da bibi obia ni mo obia nka ho na ne wose wakofo himi asamba kan se ubesi no teacher mante himi abusua so wo ho a wo de himi adada wo a wo pa wo himi ne ade nyina so ye paso bi ye sra ye wura osaje fa moeti ofori pani o ye wura na asase so ne yete o na yesom ye sra no bebre ye kwaso nyina no ene kwan ye sra ye wura His Excellency John Dramani Mahama so meboaye no maso bi mbra teacher mante ye mpe basa teacher mante de ye mpe to kwawo obo mkura memuwa wo yeni ma yawo esan se ye chifi latene kroponti ye mpe manso ye mpe hawo empo wo hwe kura utwa hu nyina ya hia ya na kwa for the first oku apehene na kwa for the first the descendants wo kura na wa ha yi na ohima dokua a currently wo so dey hia yi mene na bare ma dokuro safro nachi nua ba ene ye himia ochihima ye mpa ye ho asem teacher matia ye wo abakwasem kakraka sabi kafra ye mpanyin amba saa kekese obetena ha obesira asase no wode ahobrase ene odo ne osompa entina ne yera sote ya na fe ye behwe na nyoma ayetroka ye sere ewura omra ye mwem ye da mpanya se Akwapem TV no se mo so mo nsem de akwachi pa na mo yad papa ya mo ye nyina so ya mi nhira mo se mo rebua oman Ghana enkoso ye da mase bebre Ago. Yeah. Ago. Yeah. Jampa. Yeah. Atel. Jampa. Atatia. Yeah. Agumina. Yeah. Yeah. It's about teacher Mataba man. Jampa like him. Jampa. Yeah. Yeah. Baba ye meeting. Yeah. Yana la tefu. Yeah. Baba ye meeting. Yeah. Na baba ye. Yeah. Mada uruma. Yeah. Mama ya hwadi. Yeah. Nkapo. Yeah. Ane bibi ara. Yeah. Ayen sam. Yeah. Kuruma. Yeah. Tidamante abamani. Ane tidamante. Jampa. Asemi ebai enene na aba je ya kwa latem akoye nkabom je nkabom latin je aye kwaje kwasi jampa aye kwaje weche nana jampa na kwaje weche wapa yeah kwa kubu ya mtenzano kofi dango mtenzano mende mtenzano akoro usi dentano yeah akoro bu ansa yeah minna munyenza yeah na le kan minna ngati yeah na bibia ya be anya asimite yeah ya semi bai yeah ya na la tepo yeah katini edukuro safi dentano yeah ya pe kuro ya pe mun ma da woro ma na ya aya biso achere yeah official yeah anyway sir I pay yeah baba pa me le kwaku su te yeah what like yeah se be ya ba kun a
nkabom de ma jamanta asase eyi ya ye nkabom ya kwa ye nkabom no pe bi aso dem ye fuan ne ba anim ebe anim ekura ogwan ano twenta na mo nye tan enti ye be nkabom ya pe ye kan ya ho bom eyi de be mante ọba no anu ne ma me fi abamanima ne ba panto fi la tem ne ti si o di ade a eye nti ade ni si ye nyina ya suma nti meeting na ye o ka tire ni si ani efi a da ti oni wa na ba e si ni wa na kwa eyi kwaje kwasi kwafa obi a de ba enyo bi si ani ene ti la ta funu bufuwi wa de no ko apepem de no ko apeja ana apeja wadin ko tebi ya tebi ni bo nu bi kamen na me ni ahu adin nti na me watama nti atiri na mbai mba do oba ma me ni enu so mi je tum nti akro si se abba man to be abi iti la telefone woni nti wa kwa ni obi foforo ohe na owi na de na Jechimante yo anu no filate nti wa de ba isi obi ya odi ade ya so na enyama ba fere no ko anu so na se akohene ababa manu ha bale ko esi so ampene akofa obi fi ekopon ene emusiani no de na be di ade to gwangun nanso akofa himia to gwangun nanso nti yanso ya pase mbia o himia nso wa si nso ofi ekopon ofi late okofa lu fi kebi se tebi ni to ni ni yenim se tebi ni na man tu mi so me di ni ma yenim ana na ri ya hu mi tin ya kiram wenya san mi nya bi ra be ha na ne bi anya boko ani tin na ya ma ma ja wenya san wenya san japa ado wajo re na ko ebai se woni abomeni mpehini ewo idawudi kakra ni betie fi wo ma no na wo mu bia yeso buya ya ye wo ho ye de amawo nti mpehini mo se pa de dika ya ma mo nyina so akwaba mpe ye ton safre Jechimante abomeni mpehini a na nya bono anso boni epise asem wo ho anu ada ye da sore no na ipakuri esivini wo Jechimante kurum abrante no eni ni se o Jechimante kurum hanso ayo mama yo onya de shi wo Jechimante kurum Jechimante abusia ya ntiase ama ya asem no kodom yura ewo chebi ya kwai no ni sembediri tia ukasa wo ma won kasa be question no wo dia wo bisam na we ya no ukasa kakra wo so muade kawanu tu oso ne hina o ma on saso so awon freuda nanso Jechimante hey kruwa edi more than 100 years mpanyini akichiri kruwa no awo ho ye nyina ya nhie ba ko enti na bibisa se abomani mpanyini enim sahin sinu bia na
ebi sɛ yɛn latɛmudi yɛn ni mo hwee ɛna yɛn gye ntum ɛna yɛn mfoa so nti yɛ baaya na yɛ di kan ɛyɛ amanebɔ ne asɛmbisa sɛ ayɛ bia wosi abrante no ofi ha ebi sɛ wɔn a wosi ne hene no ebi efi ha nti na bibisa mpanyin sɛ ayɛ bia wɔnim ho bi ana wɔn so wɔpene so a wɔn kana yɛn tie na yɛn nkɔ yɛn Nia yenua no yensempa nia yenua no so de abre yeni osi won latefo ahensi na wosi no won sa enim it was ba abebisa abomanim empahini se ahensi no yen yefo aso ana yemfo aso ana se yenua no mu bi ewom nti wo pese wo ba no wo bebi sampahini nti na asem tia ode ba nti pahini wo semba asem no mpɛn mi dama si bio sɛ wɔn agyina mi nan so mi se sɛ mpanyini ama yɛate ase sɛ wɔnim ho hwee na wɔn nsa anim a yɛate na ɛyɛ ndɛ sɛ wɔn so nea wɔnim no wɔn aka akyerɛ yɛ asɛm yi baa yɛatu ho anamo akɔ yɛwura anim ɛde akɔ akɔma no sɛ anka ɔnhwɛ na ɔnyɛ siesie ne ma yɛ ebinom de atoro ane nkontompo akɔka nsɛm a ennim akyerɛ akyeame ɛwɔ kyebi na akyerɛ akyeame ɛwɔ kyebi na yakɔe no na kyerɛ sɛ teacher mante abakɔsɛm no koraa ko no wɔn adan na yɛka ho bibia a wɔngye ntum na akɔyɛ te sɛ nea wɔn ko a na wɔtie wɔn ɛnso megye di sɛ anka asɛm ba abakɔsɛm a ɛyɛ ahensɛm de ka abakɔsɛm ɛna wɔde ka na edu baabi no wɔsɛ mankrado nkɔpɔ de hye a ɔwɔ abakɔsɛm ɛmbrɛ ɔhene na wonsi ne hene wɔ teacher mante na yɛda sɔre no na wɔde saa branti akɔ akɔma yɛwura sɛ ɔno ɔyɛ ɔde hye ɛwɔ kuruma teacher mante abakwasɛm mu nso abranti no minim ne busuani bi a ɔka ho sɛ odi mu akotene sɛ wɔkyehyere teacher mante kuro ɛma na yi ne na amanfo so bia ani ase na ne na no kora misa atakpa me korafo wansi bi okuro mu ha nti na nka obi biara ɔwɔ asase ɛwɔ teacher mante ha tumi di hene ma ne yɛ ana ase teacher mante yɛ wɔ adehye efisɛ wɔ abusua a atwa agua a ekungwa kɛse no etim na fe adan na wotwa sɛ abusua yi ho na okoyi ɔhene a yɛ nim ho hwɛ a yɛ mfoa so yɛda sɔre a wɔde ɔhemea asan so abɛka yɛn ho yɛn de ɔmfie mu ɛwɔ late nti mepɛ sɛ mesan so bisa abɔmanim mpanyini sɛ ɔhemea no ofi mu ana ayɛ biara no ebia na aware ne abusua tintin nti ɔka mo ho you bacho abusua chame sempa nana ebi mejira abusua ni nyina nan mu ama mama waso enso ate sɛ
eyo himia na wosi no wa ha no sebe ye nim no wo teacher man te kurum ha onfi ye ga busua me ni baby ofi ena wode ne pai ntimi nkyere na achi kwan me da se ye ni echi open me da se ahinsi ana ahindi anya politics aya mane na amamre ana wodi ana abakosem ana wodi di na saa nipa banu a wasi won hene wo teacher manti kurum ha woni abakwasem e wo teacher manti ebi say yen nyina yenimi yen ho nti se nipa banu ana abasan bi akohye dam na woyi obi onya deshi nena ni fi wo kurom ha oni busuani bia wo ha wodi hene wo teacher manti mani yeye na ya pene so enye ya dwene ho so ayenti ase asem na aye yawo enso yenye obi mani ntie ya asem ya kwa wo pamo yi hot salmon sa yeye besinne wo gwan se won ya de papa anka wo be fesi ya na wo be hia ya no agi na wa aka se obi ankoka na abakwasem na achia minti so asem no ya de ko ye wura anim no ai ti se sesi ya no kontompo bi edi kan wo nti aye din se ye be sesa achia me adwene nanso me gedi se no kware ni bedadi a obenya adwen sakra na ka won akoma na bebi eda no odi ato efise bebi ade ne da no wan fa nto a efito teacher mantin man impanyini bi na chichiri kuro enye obi na chichiri kuro ndi ja ye mpanyini no na obi aba bedi so dabi impanyini no chichiri kuro no ade kosum ochiman samre no na wo friend herdsman na kuro yi na herdsman ya Titus mante biani eti mi bisa se oyemia na wosi no abusuya ben na wo be yi ni film na yente ho abakwasam so da se yewura ochihini ibo ni bia na ibo mi ase akosi ohimia ewo lempeso ya subi lempeso asubi ewo ochimem Tibida yanti bida brother teacher man say ahimia fo abedi bi eko anya se yenya ahimia da yanim abusuya yeyi ahimia fi ewo teacher man say ha na fe eba an sen ena won akire ohene a won fi ha no won akire ohimia so won fi ha enti no ya pese ya bisa se wore je kuro na fi yense mana pepepe ana so se adwuma ya ne nanom ba ya no won nya ho ani onyam ne aketua bia na ene na ayeyen impanyini a wo kuro mu ha efise ayeyen nwa efise yani obi biara eni hihye biara se obe chire ohemia efi baby di abrayen wa ha ebi nsida so ohemia na wo pese wo de man abusuya na wo yi ohemia fim no ewo ho on kan chire se
yehia se mo be kire ohemia na waboa na kuro no mpuntu akoso nanso ankoba ne sa yate ya ne se wo besi hemia amaye nhwehwemu kire se oben egua no ewo yewura ho ebia na yewura nti ana onim ho hwe yenti egina ya ne se yereka ema wiase nina ati na nkomoni bi akodu yewura ho efise ye penanim kwan kra yenya aya atiatia na apamo yeso yenim se ono ne yesom no nti yebekoso asom no na bibie ni ono ne yede dan no nanso won mayen nanim kwan na yakokan asem akere no yenim se ye ma na orange na yechi enjera ewo chimen dia duni de akwa te se wore pam yen efi teacher mante kuruma na won afa ya dwene ho a yenti ase yako eya court say yako kan asem nso a won pene ma yen kan asem o fra belifa onfa obeba nso a odd day ada a obeba krom ha eyese belif eserve won no o fra belif na oremfa call ne da wo ba ko wi a no afra aka chose na ma ye busy corruption na me ko serve o baby o ya bre 2 months you ye fi ase pese ye be serve won no enya ne ya bre 8 weeks enti say nyina ye pasumdwe a and ye say abomani ene mante ye kabum as one people na ye pe kwan a ye de sa nipa bonifui awon aboraim be faso if you say one dan ya bakosem e ma kwa ti say nkontopo no mu no kware obroni be ka say propaganda enso ya bakwasem entisa mesra abomani mpanyin say ye be kan yen ho abu na yakoyani na ye hu kwan a ye be faso e de je teacher mante man asi ho na ye de asumdwe aboman ni if you say ye na ma na langard for tatai ye buwe ya himfi a wase nkofu teacher mante so ahimfi e ba kope ewa ha enti sa wa akote wa ahimfi bi a wondi won hene no wo hwe you if you say ahindi no if you abusunya bim ena woyi adeshi e ma oman abusunya no so japade bebre e wo fi ho enso ye nya kwan po na yakoye mfi langard fo pam ye ekura sekan ene etuo di gina yenso se ye ankasa ye nenanum fi no ye nenanum sese na wo be boy no wo ma yinwuram nti wo pese wo kire se wo pam additional fi kuro ni mu ana na won afa kuro ni domu ya ba somu sana american ye be koso asum if you say ye nenanum asum na wo somu nso nya se wonya no ene ahindi no na enionyam a ebatam ita manti abakwasem na ibi nsi da eya reho eya ni bresem eya tete se ya bedu sam pempensu anka yeti asumdwe mu pa so ndene na nsan ya sha akofo jachi manti ko ne krechi yenya asumdwe bia okrum mesre se
yasem no bedu ache amenu se obefre asem no ebisa sisi asem no ye de akoda judicial committee ana yare twen say ana yare twen say wo be serve so defendants ni na ade wo hu siesi awon pese wo be gisam yare hwani say ye be koso a na ye nya wo ne asebe nanso na ye say ye kan asem na yasi ni na ati if you say soro ho e wa chi ameni bia mpese obeti ati manti abakwasem abrante na wo se won asi ne hene no yenim no oyo mama yo ababa na wo se wo asi ne hene ohemia no ono nso yenim no ba bia na em say Ghana chieftaincy abakwasem no I so wrong. I so wrong. Say no kware asan. Mrawo. Say no kware asan. Mrawo. Enti na ye de asem no akodom. Media fuss one film Judicial committee. Na me pen say akra me de atwo obi kan. Mfana yentra yemiti. Empehina yina yeshia wa ha. Yebeda yewura so ase. E wo na numu asema waka. Nia Edison sebe papotibu nso wo asem kakra bi a obeka atoa ne de no so ya. Oda kan so wo ho. Wo wi a empehin ye wo ha nyina obi a wo nsem kakra kakra obeka okwan da ho sisi emamo. Kasa. Yes. Mama papa na kasa. No am one so kakra. Teacher man tell him some better. Na ko su nyina no. If you nipa ba ko. Elo die. Onu kire se kum ha ye ne dia. Answer tisa. Aye hina me din de day. Ko fe no ko jaisi. Enti nye betima ye ne se mpayifun samna kodwa isi ye samna kodwa isi ye mfani ko se enye gwapemma ne ye de nako teacher man say enya ne na dia ozo bi je kodisi ye asmeni onu kura no bi je se obeje kodisi eye nkapum ye nyina ye nya ayi ye nya de basa Utimi ke wo hwa sese ye nkwa personal telephone won fa no mfa sa no ato mfa kasia e ka ha no what ku betu anwa wa anwa no obi no oye owa e ti se no ye be yan se ye samra ono sekuru no ye me bia ye samra no ma ayi ada ekropomfu ahemfo no omo bua na asemfo Me panyifo a won latin ene ekropomfu ense mi nuakuma wutumi waka ni nyina yati ha sundwem se na me papa edi kan se latafu di wa ha na ekropomfu edi yati wasundwem yanena ayen bibia no ayen di ne ho akraja chi mate ble yeti asundwem wo ba kire no wa ha wo de no kwai ya sum chebi man ya chi mate sum chebi man ya bro ya bibia amwetia di ho adanse ni wo photo ani je chi mate na atowi je chi mate twa na ni kwhwe ban no ni bibia ye wo ho kokun asa ni bodin jase yini obu obi ane onipa oya amrante hina ne o se oye adontin no e wo ti chamante ye hu adontin na efi ye nim ya mpanyefu etu ne se oya adontin wo kurom ha
kaja so onu no se empu a o se empu a empu wasan yo si ahene me edi kan okofa akoko apansam bai ye kwai na na hwehwe mu a no yi no ntentan wo chebi e wo mu a no kofa na na ojichi mante bai ya na ne ti asundwe mu ya hu ne ye papa ya yare wanya hwe no wi odan na ni kire ban ne ya hu ani se ya ni afio eye kwadwo kwasi a yanga ya mampon ya de shi oya aduanani oni konkondru ni ba a wo frɛ ne jase obu obi ene wa akeka ho atiti wonti bo mu ya kokon asa ya ntakra mu ja ena wo kɔ fo obi a ye ni no sa kwasi eje na wo fa na otena mi papa hin na kufi otena mi papa hin na kufi a otua danka na so yo de she meti chamante a den ti no betena obi fi no tua danka wo betena otwa atoro kana da asem bebre me yo chehire ana okoji amanso asum ye ndada no je no enna ye gina ha mabusia ye ka kire mu se ye duana eburi ekropon ene late ne abusia ka kire wo se aya kwasi agenu ye nimu no to onyo de she ma ye wo te chamante ha o dia enye ye na briwati ye bia ni ha ni da bia ni ha o se school ye atru no twa won information center ne information oni ahini mu bia okoso okoji ama na okoji ama agenu se o medi hini wa ha ene nana ye come out wasu se ye nimu ni wa ha sa ya fi wa ya ba ti chamante ha akufu dachi no yi me se ankobia ojobi na nana mi wa buri mi dia de wadwi ya wasase wa ha to yi me se ankobia hema me jan so fi aduana na me nan so fi asachiri no kwere nyame ani wuri asema ya ka ya hihia ma yen eso ne se ya ne nanom sabi wa ya yarufu nti wa pese wo fa ya chi no ya biribi wo tu ya asase mu dote no odi nyasika no odi ko ya kusudim sesi alanga de futata ya yo nana watata ya mi anope wa bubu mi phone wa bubu nipa ba se phone esa ne se wa kwa ka kire chief police inspector ne se ya meka kire ne se ya committee nana ye bisa se ya committee so ya ko police ana ye shia musa bushia meeting ye ko police ana nana ne akwa na ye dem ayan aduana fu egu ha mi papa hineku akoma se ye chebi man ofore mu ati akwa mi chia ne sam obese na kwa osoma ne driver bo hineku fi ni ye de na buade amano odonkunu sajefo akudonkunu sajefo o se te chamante mi papa na yika hineku kanawu ye de na buade koma no kwam osoma ne driver ne ba mi amikasi afra ma bulo fosia obi ada mere ma ba na ntem no wade meto no ya tua buade ne de kwakwan ho ne de akoma ofori panyin tata mu no na ofori panyin fi na ntese o na ya doti dan me kwakwachia no bukotojwe na me bukotojwe mam kwasi ajen onyo hini wote chamante no nya ya de she ye de mo ni mo hifi o si dan o si shi ni na ni ha na ja ni ha ni abia ni ha sesia wa besi ni hini awaduana fufi asa ne se kwajo kwasi na mayi na don te hini adna kwatena ni fi se oyo hini ya peneso ya jitio ya kesi kan ni ya na ko na mo nana asema yake tie na supermo na teacher mate ni amode ya no yaw ya ntwetio ya pa akoko ya pa haw na mom ni akwasi agye ani ya mankra na turu na bedi no kwasi agye ka adokokwa yi asinti wafa na adanfo ohun ni aka onu se abufrakiti wa no ntene teacher mate ha na latakuko yi no se oya mankra do oni moshi oni mama ni oni mama mre oni mama kwase wo teacher mate ha wan ko so to latafun atrunguya
wadi ya wo ho ade no watu ya ndote na ona latafo no so ampene amano so yaman krado a ati so akuma yen se late de o yi ni se busia panu ya yi na si hwam because on kan no kware sikasam o ka kire ni say me ma 1000 na on twikwesi agen to fam na yafo bi meto me say da bi da ensi no kware ni oben me de me pesa kwamna se chi na meta na chi no so biaba ana oni ade nti ono na me de ne bai na me so ni sa mu kire awo Plana sa papa ko shini no aka te mi se ono na odi ade sa na oya wuntumi no oya ne kokunasa dane ya ka kire mu se aduanafo ya wade shi wo ha ya wade shi o na mutie ya asem na mutie na supem na teacher mante ya mpetuo ya be moja o ya be moja ya po ha nti nana mutie yen na mo kwa ko na mayen ani ni ya se tisrede ko jani ene bre ento kwa ko jani ene bre your history. Teacher man say your history. Na nim history teacher man. Then another titles by Obesum as catechist from catechist to teacher and surveyor. Osakoye state secretary, the man Apeja and sana ye swake oh yeah as surveyor no what the teacher man say the man no di kind at the baha and a chino free then now for offer say once who obey him one aba no achichiko be the become a teacher man now our big history so bora abomanimu ana so bora latemua empayinfo betimi aka kirawo baby a history ne da wode beto wo se na etepepepe enti se true edikan ama obi agbawrem early friend ho hene a me feel say ye wa ha nyina ya gitum say enye onyo hene enye ne kwan a ye fa so latafo ena esi hene o chichamante abomenfo ekropon fo ene first mampofo no etayechi ene ye koso ma krom ha aya sumdwe nko a na kobase ntawantawa bi eboremu a etese atru edikan medioko beba chichamante krom ha no last 5 years esi friends yura the night year mu esan so be hu say anya ne kwan ma ordinate year mu ma yi ohene a wo be sin forcefully no fi ho ma wo de judgmente at the buy this time asaba na nka mehwe say okwan a je fa so di yi no nanka history no odi history na chia nipa tu na edi kan mo yi sa hin na wo nisi one na say yi won I say di foforo I say edi abesi enti I say who the kind of people we are dealing with and if say allow say sa asem we ensia me feel say ntawantawa bebre beba amafo kan won grievance as a woman just because I'm on pay violence and say my violence first saying shenia you beside the basabasaya bakrom hanum say and pay yes have a meeting kakra abomanim painful latefun painful and after meeting I was there. You could have me phone. Niko camera. What for say? They record you, said them. I beg Jimmy phone. Niko camera.
You. I beg the phone. This is the phone. Ask at the phone. Passa. No police need now one carry. Oh, inside this I trying to picture pen or attacking me. This is the issue you're having. This is the issue we are having here. And how can we allow say language and be chichamantes so? No one for violence. Abedina so me feel. I am in fear of chichamante. I've not been allowed to enter my own house. Up to now. When I'm structuring him, it's saying ra. Yem pet. A friend yem pet to yem pet giant. Yenti aye meeting nefi. Baby anga kromu di abesha hanin. I fear na edi abahanin. What tata that's what asumbiera. Asumbiera next and na himfo. One should shall no quarry no fan quarry to baby as a water to. One should shall no quarry no. One for baby no quarry to baby and Mamma must be a new one in kind. Mempasa me dia de says can't so be obi anim kan ma Sika de edi won anim kan. mempasa me kasa Masa. won hwehwe no kware no no won fan to be bia no kware no da na sumdwe mba chichamanti a na se chichamanti be bo a if you want ara me am ginai bi am jeso ene kwasi won tumi mante if you like him e wo teacher mante me na me ye mante abusua kasamafo e wo teacher mante friend one na yasem tiawa ne say ya da sorry no one see hene wo teacher mante a abusua ntiase abusua ne oman abusua wo yi adehye fimu nyina wo teacher mante abusua panyinfo a wo som e wo teacher mante ahemfie nyina ase wo ni mmohye e di asem no akọ akyea me anim e wo chebi ya kwae no emu nsem bebre aya atenase a aya jojo obi biara mpese obetie yasem no kware no teacher mante nso yewe busunya wo di hene wo teacher mante yewa abakosem yepu egwa yewe egwa tuntum nanso wodi nkontompo akoto akyea me anim se teacher mante ni egwa tuntum so de eye busunya bi ane apama abusunya bi asese ane ochema asese nti ayaya abusunya asem nanso aturu nti won agya atum se eye no kware ye ni egwa tuntum ente sa ye egwa tuntum wo teacher mante ye nkungwadan wo teacher mante ye ho ama ne nia nti adua na abusunya ye filate yes ye wo egwa tuntum ye ni egwa tuntum a anka ye ntumi nkoje berema thank you ye ni egwa tuntum a anka teacher mante man na teacher mante ahindi eri ntumi ankoje berema yo awo ye wura ho esane se ye wo binti no na apedwahene ene ni mpanyi ya memfa ne kransie na obinakwa kwarefa ono enodi yanim ko ye wura ho ekoje berema ma teacher mante sa berema je no mante abusunya ene afa ho ka nyina efise enyonyam no so ayende you ena epeja o teacher mante man na afa adan na wan akodan abakwasem areka se
teacher mantin ni egwa tuntum enti obi bia ofi abonten ohoho nia on sen fata bia to me di hino teacher mantin ala enti ejina ha na e ni bresem esane se wo yo bia onya dehye efi Enti nyare kan se abomani mu mpanyini late mu mpanyini ya abo ami mpanyini anya bire mu mpanyini mampo mu mpanyini tachikro mu mpanyini ekropon mpanyini Paul krom mpanyini wonyira wo se wonim ho hye so na nipa benu ba sabi ena kawunti abo ena wode atoro adan teacher manse abakwasem dirije ya hindi afiyese ya da sore ya won san so akofo heme a onfi krom ha aba be ka ho sisan yabino Ochina fidai what's a worry in your pool? Dabio, ensi. Yes, sir, Rase. Anona, yes, Somono. Yes, sir, no, sir. Now, Imrano Sunchesa. Imran in Chesa. And a Bakwasam and a man in Sunchesa. Mesra Yura. Ochihini. Bodiana Sa una ya dan ona ya som enti ye jedi say ya asem e bedu wani enti na ne ya friend media ya pese ya ba wani mu a ye nya ho kwan enti Afan yamra wani yewura ye sere say obema ye kwan ne ya be kan ya asem akire wo na ye nim say wo oya ba time pa nti orenhwe na yade ye ne na no madi nyina enionyam enko efise ye ne na no aye adwuma asomo chema 4 years ago roughly I don't think na samre no ye mrante hene onen jase hene anim panyini bi aye sadi bia wo teacher manti krom ha wo ye sadi ni bia wo afa ohoho adi nanim ko twa atoro se teacher manti po nya berema enokura se teacher manti po nya berema and then one say dan ne say teacher manti enni egwatuntum ana wade sabrant no koy impanyini sorry ye koy ewurani emma esan say ni yem yenti otie ya asem na oyi obonefo ni si nchen na oyi opapa na oye odishi kronkron no ma teacher manteman say ondi oman nani na yenye ni tua sane okofo jache manti asum ochiman enya wura no ordinary na ngunani masio baby obesumani bia akọ ni oka bia otie osum no e ma wiase nyina hu se wasum osumpa sanso na abusia woyi hene wo teacher man ye pese yesum ochiman esan say ya bakwasam kire ye say ye nenanom asum na won asum yie entina ya be du sam pempenso mesre say sa bone na jase ne adonten wo ye 4 years wan san ye biom na achia me nhwe na wo hu say sa nipa no wore mfaso muje emba ochimem abranti a wo asi ni hene no abranti a wo asi ni hene no mmere bi oye se obete ukuro e wo teacher mantia na sa seketwa no oye se aye wo video evidence
to prove say obetu kuro wo teacher mante men mo friend na nfi e mo ya woni ni se oremma ya jachi mante ene sa branti na oya ohene no na onim say wa ya ohene na wa ya we ewura okotwa kuro na mebisa say anya bia achiame ene ma no kwan say on betu kuro na 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 wa hu baby anokware nda efi say oye so betu kuro no ono na ahemfo friend na obu wani ntiano ne o say yansom no ene o say yansom no ono na anfo obu mo obi a o say wansom no enti ye so no mu adia ye na na friend no ma ni pardon ye ni no resi say ye be man no kware adadi e wo teacher mantin no chiman na sumdwe abba na mpuntu so adi da teacher abonani mamu wo ho abonani mamu wo ho abonani mamu wo ho ya jina ha ko aya kokko yeni ya tutuo maja bi ngu ya ne nanu gbaja asase no na woni ba ye beto se se aya wo ko ye kama amwati ati se na ya bo mu asema wo ya ba mi so me dishi bu kira o se ya dishi aya de ne bedi anya ye esa me se ni bebi aya kokun asa wo ya chiti atuni na da ni kofi sam na wo bedi ti ya di asam bitishi aya de kwa bosumi na watuni bitishi no believe no ba no am information believe me one number me catch no na me suro my friend 3 times offer me number ni to gwa me beto na me ya say friend believe wo ho mra no afre wo no adaje no wo ko sa nti believe ba no me hu obia na ini edi bu mai na mesra wo de temri mu na membu enka amamra anya amane ho anyisem ye politics me kai say ya ne nanu betra teacher mantin na ya sunje ni ya ne la defo eburufo mampofo ekropafo ya bomu ye bibia pepepe la tefu wari ya shi ya wari adiko adim wo yire wo ho na sa kwesi eje no na obedi aden na ma di kanka ofie mu de ni na afra na hini ya na so betra papa hinaku yika hinaku na ya suwo for penny finu na me so ni smachi an penny papa hinaku ya de ade afi bia ya de bacha bi sada na for bi fie na te sa na eye dan eye de dan ya ba ho na misra wo te chamati ye hiambo na uma ye hiambo one dia beti so wo ye for one na langa de fo and na wo hwe wi ya wo so wo be bom masum wo be buro me what can sama en fata no wo de chire na di ba bia me so me ya ba ta yo ya fe tuo ya fe jan na ya be hia wo ha na ya de adisra de kase na ma wo na ya bo ye mu asechira wo ya hwe ma asayo ya ne na no bedi ya te ya sra mo chebi man ya sra mo ata ko ya wo chebi mu ya sikabi na mo hwaya biao ya su ya ye bi pen mo disika o chebi ni ko yo ayi ya dampanyin ase aha teacher mante yedi kan yechia yewura osaje fa mo eti ofori pe ehuna wo birim ono na yesi oya hono wo birim ayi
hwema na ha ochema ye hwema na nsei ene dai yewura wadawro ma yesansere achi ayewura His Excellency John Dramani Mahama woni opa ore boa Ghana ban we se why bia to aso ana me panye me boa na enti enei yewo 24-hour economy na me boa na 24-hour economy be ko so a gise wo asomdwe na me boa ni nyina ne se teacher manteman ye oman a over 100 years yampanyin beje asase no fi ocheman mu ona ebesrei esa anwankofa ye nanom ene ewura ocheman na ye bode ye kroponfo bode wo ye wofa ye kroponfo de ye wofa ene ocheman esa ne tete samti na ye nanom latefo agbom apam dada fianko manti the first bedi ade enu achi ne asapon ofi mampon ekropon mampon fun eso bai ye ni obi ani tokwa mri bi bai first ne de na ntawata bi bai maami ameka sai mene na ne odukuro safro sabre no krom be pai na latefudi ekropon fusu di edu ba bi ma panyin trans ya sumdwe yebua paper picture kura wo honi ye ni ni asem se da late ye tanwachi eba ha yini problem na fei yanka bi nhemu ye nyina so nim se customary law atre se obedi ade a na unless se of royal lineage yen law e Ghana customary law ebo yen traditional council for achi no na fei dem ne eti ya ye te ya obi afachi bra je chimante barema onko akura onko dadi okoda ne sani faso na ne benkum so ye beka bia no panyin mo fa ne sa amaye afei obi namase onka ye ho teacher mante ya obi enim se omo teacher mante titles mante gusua me wa ha empo ye nuano ma woni won ye adwuma kura no ye nua titles wa ha yi but to titles mante o wa ha afei ekropon mampon ebusuan so ina akwa esi piasanom beje sase ye sase ne fi apapam ena ye nua latefo so fi apedwa ye ba ko ye nko tokwa no hina to ne ye hihye ahensam a na obi afa ase sabi kafra na ohene yawo a wori ka se ekosa gei ana se nei o se o barema no ne na kezen no na ohene yawo no papa hina ku fi do trai mene na papa ko hina ku wono man be trai o ka kwan no ho empo one plot half plot papa hina yawo o man no want wa na ire no ade nyina o nyina wa wo teacher mante ha o man wo nyina ya baroma fo nko a eti nei so bi ka so ri so teacher mante ha no kware o mo chichiri teacher mante titles mante gusua ya kwa ese gusua ye ko man fo ye ni atra da ene ye nuanu aburufo a wo tati krom iti esra yewura osaje fa mo eti ofori pani o si ochiman ye nhwe e ma nsei na da roma me bu mu asyaman ona yesom no ye nya na chidi da ye nya ono da ye ntumi fa ya boade enkwa akropon wo bra yewura ye nsom no ya no so ntuna ne entino sra ne mo yesra yewura yesra no amom abranti ya franco se aje no onka ya ho no kra se mechire esi a ne family tree ni na mesra mpanye se obi eware wabusuan bi mu na se onene wo a anya bi a family tree a mi ama ware wo no wo me family tree na se obam bia na so what you say ni nyina mu no ye de asem dan ye ru a saje fa mo eti for penny date ye wa ha ni ye court me na me abusu secretary anunti na me yi sa document nyina pie ye de dan ye mpanyen wo kan ye ru ade o kan ye na ye besere mpanyen bia o for penny fie no o mo wana asituo wo wa ma no kware na ndadi wo ma ye nkasa o mo intimidate ye ma yentima nka ye sema nkyere ye wura mi ameka sai menena
me nua no wo bebre na no ye ahena nanom na kwa for the first na sefo wa ha wo nyina sefo wa ha me na kwa dade okuape hene me papa me grandfather ne father no Adam biom na hwehwe. No kro na uka no. Adam biom. Peace na hwehwe. Asumje. Ye 21st century. 21st century no to kwasem. Mputu. Hwese teacher man say agriculture area. Na amanfo asori na otutu anwea ne ade basa. Sabe kafra, sabe. Ehina timamfo no wonko didi. Ona bo MC. Asem we wate, yabo wanim. Regional Minister, yesra wo rebu adwuma nanso yesra wo yide woni ewura no nkasa piao se yewura yangi ni se ode obi bebe si enso se ombedi enso se ohene wo bra onye odehye ono mi ewura de onye sa wo o sagefo amoati afo repede hunu obebrim you will never do that me kwadwo isi me hwe mi ewura so na me ko university advice or the mind so utie na advice social media na dinyina na say oboa encourage say agriculture yebo ho ban ko school say na ma ko school ba madua ma be 6 acres won adwiri nyina gu fam ampa tikidua won say ni nyina ehin na enkudidi yesre kwase agei na so bare ma kuranten no onye odehye afa ohimia na wodna ban also fiche bi ye nim no ye hu no kwada ye kwada wa hayi wore kasema to ye wura so ye wura paso ngwe na opese wo say ye wura din ye makwan na ye makwan china say ye wura wo say ye wura din sabe kafra ebirum kasa no wore yen eto yampia agency osanteman na sabe opese wo say ye wura din ye makwan na makwan china ye sra ye wura John Dramani Mahama asumgwe hene obaye no ba teacher mante na promise adu me nyina no ye wo se gusu rebu adwuma demom yesere ahensem ekoso o man nim nyina no finance form pesan say o man be ya eye paramount chief na o man pe hene na wo abia nso ntimi ye nyina unless etmemufu no de ompe no na se wo ye chief council eye politics a wo be ka say udobi ebedi enso wo bra o manfo ampre what to abama eye no kwan what to abama ayi na fei na man krado wa ye wura enim migina obi o kan say onkohwe no kwan hyehyei no for de hye me kire no wan ye adwuma ni ye ade o ye nyina no wan consulto ye nuanom pay latefo enokra wan consulto ye ruanom ekropo manfonfo enokra de ari kan say fi titi mra nyina bra ye wura kuntunkuru ku sajefo okwa aprobo no ye nenanom atua no de wan boade ye den ema no ye wura ye hwehwe ne se frɛ ye hyehyɛ papa babu akuro no man nyina ne ocheman de ba ocheman din akoso ya summons ya petitions na de atwa me nso no kura ne say petitions I recently no ya de ma police regional office for ka kire say pay numbers ya de ma say o madwumadie no e ma so na mo hwe na bibia ye fine ye hu ya ne say de kyen no one frank ka hwe no wo resi o hemia o tijamate what the cars e be bo ho ban police ni ade police cars na wo mem na ekosa ye ro saje fa mo eti for penny wo say wudi o chemem na ye makwan na e makwa china se won say udi e fa say wo ye ohinkese wo ye ohina udi mu pa wachi obi ni ho wanim obi ni ho wo de fra say ahuna bobrim wo ni osaje fo ankasa wo ni osaje fo wo da kwa apem ko yade ma asodwe bai na ne yenka na dem biem mi ra yesra wo o ma intimidate ye ma ye tima nka yan sem yesra wo say intimidation sa wo de obia impose wo yen so no yempe impose chief bia most reform someone say yes someone say ya ni first petition na someone say ya no ya kan no wo ma kwa de nti mi ra no kwa na ndi wanim e ma wo koye de wo ye say ya say petition ya appeal almost 2 months here believe your friend na say your friend register say recently no register na ma believe no buy na allegedly no I say wo frɛ ansa na wa ba obedu ha no na nipa na guan ko
nti yesre se yam appeal no miwura yesre webre yam kotodwe gu fom obi an kotodwe gu fom wa yewura yesre o 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 boy akuma yai na brand ne de oyo de shoka ya ho ye ni bi bia wa mamre ya juma oyo mama pe wo je be go la panyase ni petu nkasa ni suma sem kakra me wo kan oh mo sa mumra me suma sama me wo kan kakra ne say do wa ye twagu nyina eda na di pefe say nya koso wo teacher man memo no eye ne pan so yam bonjo yen kra ana kra ko man to yen say wo asi ohene a ye guso a ye kan wan sem say ohene ye ni nje ho na wansan kofa ohemia abeka ye hu say amwati ofo peyin na ne bai a mi mpese megie di say sampa ye bisa say ne kwan ana so enye no kwan yes sell say enra what did ye ebeto no betu ye yes said that what betu ni ye pepepe na masum biaba ebia nende giri bi ansori ne mo chinasem ya ni mo china obi ni mo chinasem yes gidi sorry anopai awo mnya mefi aye chichemanti ahemfi me ko bi fi no was mama ko ko be sese ye nyoma sa ayo ni phone apapa mami ni njom so enti mesre seven so me boy inside me boy say once one call retaliate here be Daniel it is not supposed to be so it's not changing the dano I'm friend paying no na konyafu no on one akofafu na wacha bi to tribia emba ni na hindi ni mpeswana so na o masumdie embra osimem na na bi so teacher mante so na asumdie embra Ghana na nkoye te said ya ebi mo afamra de ahye wonsem na wode eba be bokuru na so wode ba be se damase payfo asem tiawane yedamase Shobey Oma won freye Oma won freye Shobey say pai Shobey a na eye nibere asem na ahensam so renka hoho ye nka ho bi na mom asumdwe ebua ane nyina ye no ma no teacher mante me ameka say ye frame say Titus Jebisian mante menana ane togbe our friend say akapo dollar wo buy betre teacher mante krom ha ebe som eye teacher mante mpanyiri wo buy no teacher mante ahensam no from 1959 bepem na asomdwe nko an yati krom ha ukola temu afefefe ubabo mani masa ukwenyebre a boko ukotechi kroma asomdwe nko a na nsen tem dia aba no na chese yen ahoho no aye betena kro imu no ye ni asomdwe usuma wo ba wo yem hyehye wo oyiri pia ne yem hyehye yenso ye kwa ye be anejo na ebi ayeba ubedu krom ha na police wo krom wure nche de ekonase na mibisese na so ubedi hene a ubesoma na so ubeboro sa mibisao se uba se we odese ne de ubedi ade a uba be somo oman na so uba be boro omanfo nka hinsam de ye de uba se bra be som na nka somdwe nye de na fitibere a yem papa mu yanso yesom ye ne ma bepem ne de no mi hu teacher mante ahinsi bia won afre police for say won mra mbebo ho banga ansana won asihini krokro ya de bida ya hu na ne ba ni na nsan chide chese police amokas makomako fo obie wa ha won asiban obie wa ha won asiban na adebechi ayande yankan bi nhyemade yatia no se wose won asihini yo mafu nim ho nka yempodi yanimu se impanyini se abofra de wokoto na ne waja se wokon okete ho a unsupport obi na mo de twen na de obewi ni kete no so so a wanya ba bi aden averi teacher mante ahinsi de ode shi kronkron enim ho bi mamponfo wonim ho bi
akroponfo woni mu bi latefo woni mu bi enti enyabrefo ne burifo woni mu bi enti ne ye bisa se nia wode ne rebedi ahene no yenga ibefo se akuapemfo ne akroponfo ne burifo se woni mu hu diria ne ye be re hu nza nipa ofre na mpenga yenya bre ne yasom ye ne nanom okrom hanom no na yenim sa se anka efri ana ko hadia anka we dia wasa yasomdwe kura efse bra na na jechi mante ko ne krechi na anka obi ewa busua no mu abusuafo de obi be kirei awo de se konkon a wonyina watwan ya hoboa se wodi ne bedi ade na very fofia nkoto atao no gbara aba ye koda so re wose won asihini ayo no hini awo ba be si afere nne ya kokko abusua wo ma wose wonimu ubisa na se wa ha wese wonimu afi nsem nyina ne se teacher mantikoro asomdwe nya dan ese wa twilangan teacher mantim mangena ye nam won ye ni asomdwe na so yesu ye nyina ye wa hai opie na ukoba na tse wo manmu ukona onya asomdwe ba na tse no ani tse de anera ebe yi ni ama mimi kasa nepa ne se neda me wo fase command information e wo information center within a meeting a minute I will be free ba na afede ni patwetwa na ati kwanse onkono ma information for say sa announcement na wa ye no e man na maso ayeni mi se gori ade be ti anope no wo de kradoa akọ information center no say yansu ya sori ne yakase ya beri taleti aticha mantikro no erinya asomdwe ya srem panyini ya sre won a waka bia yeye ya sre won a se wo be mo ayeye ne se enesa wo fa se wo kwado agiri a wontumi kwado agiri wontumi ntina ado agiri efise saati mamu ntokwe ya ne wado agiri enti teacher mante ya mpese sa de ko de enti nano pai se wo biri tie ya dia mrantie wo kromo ha no eye wo do ne nyame som ne ntete pa wo de atete ye no ena mama kro no ayedin ye mpese wo bi bekwa kofa ntene abet fra ye ngasikire ni ayetene ye ntena sa ye peye sram panyini sei ma wo bi nkotete ahaban muru bi mfa mbekere ye sei we nanso se na ye nsanso no ye srawo se woni mu sai onyo di adefo de a onsi fam boko bria minim anese wo hene de nanka wosoa wo de kwa himfi na mo nei de me hene a wosoa na nanse a me hunu ni minim ahimfi ko a owo yesrem panyini se sa na te dia yande yese otuo nkotwire bebira ya de etweri na teacher mantikro mfa na aso ya da panyini aso Kwapim TV. Kwapim TV. Kwapim TV. Kwapim TV. Kwapim TV.